Bizim kebirimiz öte açуулubuz da. Açuu vagon, paçkası menen. Kebirler horoy, kattуу, tekebir, korus, kebiri öte ele jumşak, alsız. Эми ошол karakterlerden bardığın birдей кылышыбыз керек. Кандай? Пайгамбарыбыздын karakterindей. Болор болбоска ачуулана өрбөй, ачууду жогото албайбыз, бирок көзөмөлдөй алабыз да. Tekebirçilikti kiçipeylikке almaştırıp, düşmanlıkты dostlukka almaştırıp, öç alуу sıfatın jok kılıp, keçirimdүүлүктү alıp gelip, bereşendikti үйрөнүp, ушул жакшы sıfatlar bizde бар bolsa, anda biz bir ayal emes, anda biz bir el menen, bir milyard adam menen jaşasak dagы uruş talaşsız jaşay alabız. Ne üçün? Себеби biz tekebir emesbiz. Biz keçirimdүүбүz, kekçil emesbiz biz. Жүрөгүбүз таза, жаман ойдо эмеспиz. Бардыгына жакшылык ойлой турган адамбыз да. Колук мүнөздө оңдош эң керектүү нерсе ушул да.